Mwiriwe neza mwese abakurikiye channel Irakoze Coffee Shop. Nkuko twabasezeranije, uyu munsi twifuje kubagezaho utu dukoresho twiza cyane mubona. Udukoresho ni amavaze yo gushyiramo indabyo cyangwa indabo bitewe nuko ubivuga. Ni amavaze meza cyane rero akozwe mu buhanga buhanitse kandi atari amadongo. Ntabwo ushobora kugira ubwoba ngo ese nimpatura hasi ni kari bumeneke, ni kari bugire gute. Ntabwo ari amadongo, ni amavaze meza cyane akozwe mu bikoresho bikomeye. Rero nkuko mubibona, twifuje kubibereka kugira ngo wabikunda, wabyifuza abe yatubwira tumukorere cyangwa se tunamwigishe, byose birashoboka. Kugira ngo murabona ukuntu ari utuntu twiza tubereye amaso mu by'ukuri. Ni utuvaze dufatika dukoranye ikoranabuhanga. Ureke bya bindi by'abantu babeshya ugasanga yakoze ikintu ariko nta karite gifite. Si uko rero byo bimeze, ni ibintu bikoze neza cyane. Ni utuvaze twiza dukomeye, kugira ngo ukamene, kugira ngo kidetse ukoresheje kinubi, inyundo. Ikindi kandi ntago karemereye ku buryo kakugora kugatwara.